Kwa masiro nitawa Faith Nzilani, nimetoka Mboa Makueni, ni mwini wa kumbathia kumutaya Ngai na ni mutangie. Kauke tina kaseo mutangie na ndika waze ukongalange. Undu twiwa ujina tiwa tukwa wene na twenda wezaidia nuangalanga waze. So Faith Nzilani kwa alama takwisi, mundu nizindwe mwani kuumona lakini kwa alama takwisi Faith Nzilani ambe ya wini ndi. Faith Nzilani ambe ya wini 2017 niwe na rekodi album yese Evinda na Ngai. 2017. 2017. Na you before record bawitina wa manyie ndi kana wena kinengo kicha wini. Kinengo cha wini na manyie ni onacho ne school. Ne school wina tunga tuadhi lakini baimu wate primary, ni primary. Post standard 6 5. Kuno watunga tuadhi. Na tunga tuadhi lakini baimu ndo esi ona kwandi esi kana kiyo kinengo nezio manya yunani ne bana bichapa miaka 17 18. No likane binda yesu tubane lo atunga otomwe kana badisi wa atunga be imwe wa rekodi aye ba imwe na rekodi otho tungene lilikana no ndi ambotu ina ndo twana ndo nana newe wasi album ya Evinda na Ngai na album yesu kweli ni wadiwe wa nyaikie muno kana kwita wakushika washikie muno wadi osu ne cha usukumie wa wina kila chanzi kumie kwina wali usinondo kweli Evinda wini nenda Evinda yakwa ni nene na Ngai nondo wala ingina ba usina ya ba Evinda ingina kuye na thokoma ya wa nyomba abala na thokoma kibetuke asikia kisio so Evinda ingina atinda ngiboya na yune so kwara wali usu Evinda na Ngai na muthanya mukendo metekele wete kwe mbua ngorika na wenda yesu wali yesu boy yuna kwati wali Evinda na Ngai kwa na mathina ala naona Ngai nenda Evinda yakwa ni nene naku no kwati Evinda ni abikie na wanena naye Evinda na Ngai otondo na watabia ni wathi kwa kweli wainue muno na wana kufikia muthe no wina wa muno mashabiki Evinda yesu wina wathi usu makwosangia tanaku we mwene we no wathi we uyata nondo andu maende na kuwina nondo waende na kunyaika na tungi Ngai mwe nondo katika mbadila sionde na rekodi Evinda ila si album ni sube Biblia na ingi ndiye sikanonsi woko kwata mashambiki na nesi ingi lakini nondo wathi ndo manyao loko kwata mashambiki usio wakwatie mashambiki na natungi Ngai mwe nondo wao na kubikia ojuju na album siana ataka namba disiana sai ni kwete kwika album ya Kelly ela idiomo sia laika wathi nina misio yuko to idiomo sia laika we YouTube ona ni tukwitha twesi so director tumba ni se wathi usi wa idiomo sia laika no kwitha welika o mituke twendea na kilungu kumwe ta muzeisia na kukethani ndo atonyelela karibu sana mwenye wetu na Kenny Faith Nzilani ni mwini wa mbadi cia kumutaya Ngai kilungu ni entertainment Friday wena kwera sasa kebuku nzomo na otondo nende na kutabia nende na kuthauka ithau ya shinda gari na umpe promotion tukesa umala show bano obambike Faith yako bambe no yuma tena kilo uma wena kilo thauka na silingi cia 50 kwa paybill ya 404153 account nayo uyandika Cheni TV amount na silingi 50 tuma ondo batoneka bisokele kwa Faith nwetha watu elesio ndu wambie watu yandu amanya kana wina kinengo weso amanya wanenevie waina watu ya album ya Kelly uyambia wini wambie officially kurecord nicho wenda kwa achieve kana ndoto ya pia hiyo ndoto yakwa yai kwina ando ingi matangiwa mathayo mando na nine ndembingi akaba Kenya na kuma 2017 bako hivi ni miaka 3 na kindu tumye miaka tena wona ndoto yaku niende na kuyania ndoto yakwa niende na kwani ko andu ni matangi twe ando ingi mango ni asimu makambia matangi wono ndo awathi usu Evinda na Ngai ange makambia matume ya kuboya nawo otondu na kwani utumia kuboya ni wathi nendere muno katika mbadi cia kwasio ona ino ngete mugoni katika mbadi cia kwasio then wathi no ibara muno nozu usino wathi ula wibata na muno lakini ingi wabata nacio ni baracha lakini wathi ucio onetha ninye ninete ona kwa nungita muno ngo yakwa kwa withukisha na withukisha kabindo kano wabikia na kuyana mundu wikana no cia ukona angania aina nesa nenda gutwika Tanzania role model ya waku aiwe bandini wa wini
ila narangiwe kindu jambe wana ndiye zimbibilia na masa wana mu imbibilia de ando mwathe muno na ndiye mwathe lakini yune kwana ndo palana yewe nyakwa ndai yaenda kanisa ni vya kwanda enda kanisa na kundwa enda Sunday na kwanda enda Sunday na anda ila once baba kaje baia ila kwezi gogo yetukwemo ya January na yu kwana na kwewo weza vya ndisi kanisa na ndisi mbibilia yela natangi iwo yunatangi 2014 by the way na kuma 2014 batwe nambia ngayambia ndo me immediately nambia kuandika mbathi na nasoma Biblia nenga time nasoma Biblia yombe na bawu ngayambia ndo me mbadi sia faith nzelani disiuma abanondo twatravia wakwangileka no evinda nangai yo wokie vinda wazeleta mawise lo watu makile tokembua situation ezinokale we ngokomana yuza ya no mistreatwa no twana azino zya muthembozo yumbadi sia kumuno muno uma siaba badja wana siuka utungomete aya ndiwa ikonde ndivongwa anywhere nongwa atewathi ndiwa ando specific ndo na Biblia ni no nzome maandiko na maandiko magokania wathi aya yuni enda twambe kwithukicia wathi wa ithiomo cia alaika nondo ni wathi ni kwate usuni wa latest ni wa latest faith mbadisu twambie ni ithiomo cia alaika niki wonie wine ithiomo cia alaika na message ya wathi usu nimo message ya wathi usu Biblia yasi atio ndema mweda mwe makono sumbe wetu kwa yu kwa na wathi usu naandiki wathi usu nikwetha yu maundu ala mekiwe kasai onakuwa sisi aetikili mega ziendu ikatele miando yo na wasije kwe mapasta ingi meyo meleti mpaka ku TV ni makenge ando nondo ambesa oini meokenga ando kono ndo anguma nondo ambesa ando ala mekuyitanise nonga iwa sisi ndo kuona nonga indene wo yunyona ndio saka lam by the way ngandika wathi ndia andika wathi ono yu message lana nengwa ingai neoni nenga na ili ndo yoka ili wathi woka twasiva mfano kwa mele ndo andika wenda kwine wika record na simu kana wika yani nditunga wathi na pinya wakwa yani ngosa kalamu ngazio monde nenda kuandika wathi fulani okwasia aingi makanena na ithio mosia laika lakini maiko nangai although messages yoka ninenga nayo ndo yokie ili ndiongela na njuma cia okay no watu lese ithio mosia laika na wo wathi unongetwewa bitawata ngethi no ngethi cia kawaida kana ngethi cia mathemba mo wathikizia wathi usiku onde ndini ukwite message nene ya yuta ndini be pekilungu na iti au memetwana ene kwa ene akametwana ene kwa ene ni waiti andu mekale meta yali meyombanete nondu ngaine okite Yesu akilikoka kwesia ikanisa na gwithikizia mbadi cia kumuno tosia asia maundu ala maende ndipo to umasia mbadi cia maundu ala maende ndi tuna around the globe yuko anandu nakuya ni kwata wathi kwa anandu woka yu nitanga iwe thae ndonena na andu make kwisila wathi nditanya kwaje no kilanga mbia kwasia andi andu meika na makeka weni ngaiwe thae mbia nita byandu kiume kwikatiki sio kana au no kwasia na yesila wathi na kwandithindi na wathi ndo ukiiga utena mbadi sitwetukesia evinda na ngai biomo cia laika na ngethi ni mbadi ingi sieva faith nselani winit pewa dini na leketio yu Christmas ogotwa Yerusalemu lakini ndo na video ina lyrics na mbadi ingi niende na kwika studio yu kwa hiyo ndo nimekale metelete mbadi mpya kuma balani na sile ngo record te kwani no usu mwe woga aye be mbadi ingi ndo ravia mbadi cia gwiu no ravia pewa di weta wanga yu akwa ndalioka ende mono alioke be na Biblia kozemba muno tudiombola faith mwako tudiombola ayo ngainda alioka kwa twinio kabathi kauwe obanini ngai wa kwanda alioka mithenya yonde ni mwikiku ngai wa kwanda alioka ende mundu no alioke kweli waze nenda kuibo waze ula uliba wina wanona wa studio tego wendo waze nele waze no aya ungene mweba hayu imba itonye ninguya hayu imba itonye ningumaka mwisome wa Biblia iba mwitekele mwisome wa Biblia iba mwitekele uzuna wewe tawata
Biblia yeva na ndi wathi usu ni kwatene tukwitha ona bo tuweuga nondo naona mazame tu mazembe muno lakini wathi usu no tumina na wa Biblia ungine weva ni mwathime na tutudini obanini tukuiwe hala manenie atenga ine wandie moke mone nye umunde ni mwathime kwete baba nini twina ibinda na ngai ibinda sio ya maumu na hiyo athigiana kwa athima wo maundu me sawa uno kwenda mbanga tiko bathi andina tio we katika album ya ibinda na ngai no album hizo na gira gwe athania mosio na matoka ai na mokite tiko mundu wenda kupata faith nzelani mbadisi yake nondo ine nonende kuona maundu maningi mapase mepata mbadisi yaku na ange makulia mesumya ba mbadisi yako si katika YouTube na umande faith nzelani katika YouTube na make sure ni wa subscribe na wa like na we comment ngo kabune some comment yako ndo lenga aiye na malenga kinitiwe tiko aya no mitandao ni Facebook no faith nzelani kila bandu bonde no faith nzelani ndi bindu itesiro no faith nzelani kila bandu aya no nenga na namba ya simu kana no aiye ndi nenga na namba ya simu no ndo kuyana mo kola ya ifeli no kunenge namba aya ningenda tuende kana mozoma moto manyene atatu over pipe ambia nzelani napenda nyimbo zake sana kama hiyo CD na nibariki sana keep up faith nzelani ndio wende neza tuivapo ni over mwiki kasara ni road faith wimbadi mamu no unwetwa Japheth Musyoka unginake yaiti etwa wambua ngulu asia tunti ambia faith nzelani asijaribu kusima hiyo moto tuwa wewa waje bau ovanga de kosea kayole vamwe ambia faith asijaribu na ndi andike to the same thing na wambua uno na ngene Evans Chalo dizi no yimwe kana no ngyoyo mwandika the same Florence Malinda azekethia faith muno Florence winga de kosea the river na kugenda ka winga de ko nizu ndwagethia muno ku faith twende na kuminukira ni chaondo matesi yo lwa faith nzelani nitwane isizio ni chao matesi genda matesi yu ando ingi mona ni serious wathide magaje angi magangia usidi ndani serious etha ya wanga ine kumani serious lakini nendere kala nitanite kiu chando ingi matesi jokes muyamanya faith nzelani mweke anamugia ao mu DM mugambira ogeyu mutumia ni message diongezi nenge mayenda wali wabo na sio CD bale ndo makuda yolo a CDs CDs ya kwa sie bobo wenda CD yako no kware nduka ni kwa Kasanga town sie bobo na ngwithe wanditwa nduka ni ile ingi sia ndesi sitesa CD original ni Pius kuma kalawa makuweni mbadi isu ni singathima muno si masomo manene na akiongea no asia huyo mwimbaji ako na sauti sana Mungu apende kumbariki kwa maana nyimbo zake zinanibariki ni Elizabeth Kaluki kutoka Emali nugo na ndo anduma ite no maali mete aya nende no soma motomani 23055 keda ave kudo wendo kude nzelani ikuli inondo nende no soma nugeze kwazia ni giate nindi yema kulo menyu you know akule kulo na weta isito yake na ne akole te kulo yazio no faith nzelani aweta kana ne moto wae ayi endi namboto awo owe zingo ndi zingo aya tio mwewa agina mwete mwana gay agina mweta ziano albati gogo mweje application na zizila kwa nondo mondo mazionga leko nezu kufedi twende na kuminukile ndoto yako akana oyu wambie 2017 tuko oyu 2021 nyake tatu yukite twemona la faith nzelani mbona la balanga yekwetha bangite aba kwa na maono makwa ni bangite kwetha ninete mbalinge mbinge na nibikete okondo konge kwinge we twelete bemba this studio yuyu bemba this studio sai nende na kweka twetele nondo andu mekala andu ama yetu branda atweze twethe ai baike ndo mpya twethe twetele
ndanyala chawadi ungi next month next month ndanyala chawadi Feb twekale mbali na be kulengi yoka otwende collab fitness line with bali cha kutita be collab tiko collab tiko lakini ngona hao mbali ngondo bonge wezonga ninzonga mbali ni si aini wenzangu no collab ndinamba ikanga mbinge be mumekete boy munegire ba wadi we bandine we weta ola mundu mwathi menegire na producer wangi weta Chef George na be dawe moto etelete ai ndinamba ika collab sahi eba be collab yenze yanga mutabia nake mundu wenda ibe bae mwini ukukela fezinzilani we no wokelile nondo nezaje wewe nendo kwambia wendo yapkamini wewe wokelile pe mundu eba yapkamini no kwenda kumya wali kana no kwenda collab na nzilani no akukwate hino wangu ati kana wewe alama ongea na manager hapana sio kuongea na manager wisi oyeka collab amondo lazima ile no mwezi nesa ndo ambako kile kango ni asimo tu ile collab wisi ile anani sitabia siaku nani si vaidanga iwe ba ngai ne mbinge tu ngai mbinge aya tumino kilelia fe maumo alawe silete ndeno awini wa kana maumo imalele aye mayambole wini we maumo kweli kwa gospel wini angai aye arutindi angai kwe maumo maingi nondo ndo ambai kalote na maumo nondo nao ebinda yako boya nduge thana lazima kware mathina ke ndo manthengai na indi tameba yu challenges kila kinene kithawa athini ni mbesa nondo wali wenda mu mbesa kila kindu chonde wali ni mbesa covid nzilani yesu ni mo challenge la wesilete aya yutumine nondo nenda twiwe wadi wa Biblia zino wangwenda twambe kuiwa na YouTube inokelelea nendo nene na mundu kosia yusiwe na kinengo cha wini na asane asyo awe akambe hapa wenu watu wale siondo wethi woyambia waboko mawe ya nyumba no wethi waboko mawe ya nyumba na wina kinengo cha kunoyona ndwesa kwina pedi nzirani no yuba ni wambi obuna abikwa bukikite kundu nene na mundu wa muthembo su wabikie na kwihituka andwangi mazi ai ni wazio wakwa sijui chawe kwa nenamo Ndawi vauna no kwenda kwina na wina mbathi waandikite nduketele mpaka loka gwata mbesa no ndoka gwata mbesa ebinda ila nenda kwina na asia newa studio kuva mbesa mbingi ngakulia ngai kwa attend ndi muthenya la no sieta mbenathi studio nje na mbesa na ke ngai okila wona wateki serious na waenda studio na ke ngai ndale akuyona na ndole akwina that's good nende ningunenga mwanya wakwa moja yakana mpozo moto manimeva nikioko ni case ni over 1 ambia Faith ashikilie hapo noyazi azandio ndikamene mama de otomone ngele si Faith ngai amwathime na akimwiki asiama ni Esther mwenzi kuma sio kimao weki wa siama na you Faith no ile kuno ndana kundi akana veo kimbo kwenda kueta tutamilite interview ya muthenya wa munde ukethia mbele atatu mwanya yutu wako kila ngwenda ukethia ni mashambiki makwa alama mbithikisi mekela bandu na po andu membia ema kethia ala ni meyenguka ku omwe Shendrak maingi omwe onge wambua ndonge kilonda maneno lewisi nangia inge na nya Jerome ile ya Jerome na inge nyonde ndiambo mulika na Julie na ati yangu neo ya mugethi na leo mugethi eto kuona na ina okethia pe ndonge ukwewo kwenda kunena na mashambiki mako ndo nyomea mashambiki mako wenda skiza ezi nafasi ya muthia yutu tuwekite umara wenda skiza si ambathi siakwa no kune namba eno na uyosa uibimia wani ile ukakwata skiza ya mbathi siakwa wathi ulokwenda webu 0705 471 908 namba yakwa ni 0705 471 908 okay na ndiye kane some moto manike na tu minekele na wathi wa Biblia ovaro ilo massive cheni TV esawa vyo sinema ni spa mofaya na ndi Nick Steven na kena unaotumani wako mundonge ukwetwa Juma Justus Motesia asia endene kabisa
unge no bano twe pamwe oba mwiki Kasarani Road. Okay, yose ni nasoma manispa nasoma waku Dominic Ndaina kenga kwa sia Mombasa asia ende ne kabisa